Oyun baştaldı. Köldük komandası, Cana Özgün komandası. İki jaktan Özgün döngeliğin komandalar. Köldük komandası Kök Formaçan, Özgün komandası Ak Formaçan. Vaqt ketdi. Qaragılcan komandası 3'te 4'te oynaydı. 2'de bir oyun boş gerek. Baştaldı. Oyun baştaldı. Zamat Köldüktörde bak. Özgün komandasıdır. Çavanda Köldük komandası. Ormanıda Özgün komandası. Out. Özgün komandasının Köldük komandasının Zayatası, Taştanbekov, Muhammed, Kuliyev, Marat, Bakırulu, Adres, Oktayılmatı, Kılıçlıkmet, Zakirov, Kırayer'de, Судья, Чулов, судья! Tanrı'nın, Caner, Bakay! Bakay! Babamda Mırmamat böyle. Че, Bakay! Abdülkerim'le, Kuşlar'ı, Muhammed Kaşır'la, Ulan, Aydıncan'la, Umar'da. Tamamların jetekçesi Abdullah Cırgaz. Çekime çekide. Özgün Bey Köldük, Özgün'den Ak Formaçan. Köldük'te 7. Katardağı sanırım. Özgün komandası Kabayanlaşlar, Muhaberizler çoğunken ortada Köldük komandası Camiye Baba hem bir cami 7. numarada. Özgün komandası aldadır. Birde bir oyundan 2. yıldası. Ak formada akın ki. Tanıganlarını saydı. Tanımayım da bulardı. Özgün komandası sol jakta atay kazangan sağ. Özgün çaldı. Özgün çaldı. Komandanın kapitanı Abdullah. O yaka salba. O yaka salat gene. Azamat düşüp kaldı. Taygazandan aşıp ketdi. Özgün komandası aldı. Bazar Korgon Karasu, Bazar Korgon 4-3'e jengdi. Bazar Korgon jengdi 4-3'e. Özgün komandasında vaqt esep sandары 1-0 boyunca birinci time. Salım yok. Azamat, mümkünçülük var mı? Atı toxtu. Özgün komandasında Cırgaz komanda. Komandanın kapitanı Çevre'ydi. Yılı 1987 yılı Senatör Krasavçık. Krasavçık degan atı. Oyun sayılatılan canavarımız Abdullah Cırgaz. Karagılca 2'de 3'te oynaydı. Судья var понятно, что это судья seçilgen. Vaqt yerde. Жастық деген команда болуш керек.
At minip tarтканга мүмкүнчүлүк жок, ичкери киргизбейт. Киргизсе деле мен камерага да тартып жатам. YouTube каналга киргизгени. Прямой эфир оюн бүткөндөн кийин өчөт. Аутка чыкты же нарушение болду. Удаление болгон жок, жанынан эле сүзүлдү. Каралжанын оюну 3-тө, 4-тө, 2-де болуш керек. Ортодон башталат. Азыр кичине түшүнбөстүктөр болуп кетти. Көлдүк менен Өзгөн командасынын оюну ортодон башталат. Жок, аз күнөө Тилек акада эмес, күнөө федерацияда болуп калды. Койбогон, эмен жазып берген судьяны койбой койгон. Az Тилек ака көрбөй калды, удаление берсе, көлдүктөр укпай атат. Түшүнбөстүктөр. Жаштык мындан кийин ойносо керек. Кайсы туруң? 9 номер. Кайсы туруң? Шот 0-0, Шот ачылык. Шот ачылык 0-0 боюнча Көлдүк менен Өзгөн командасынын тиреши болуп атат. Көлдүк командасында улак калып калды. Азамат. Ана возможность. Не болду? Ne olup gitti dağı? Bir nesi olsa ile udaleni'de talaş özetken. Nokat az. Nokat oynayıp çıktı, dağı oynaydı. Bu жақсы görünmedi, gün nar жақtan болды. Kölliktörde ulak. Azammat. Çağırma, öldük. Cevap alman, Dilrat. Allah. Tamamladı kapitanı. Avut'a çıktı. Çekeme çekke. Ар жакка өткөндө тарта албай калам да, зарядка жок. Ким алып келип берет? Сен алып келип бересиңби? Комментарий. Өчүрүп коюм комментарий, жөн көрө бересиңер. Болгондор аз болуп көрбөстөн кайра тилденесиңер. Бакой судья жылып алчы. Мыктоолдон келип көрбөйбү буякта. Ушуга да ыраазы болот. Кыргыздар өзү ыраазы болбой жүрүп өтүп кетебиз да. 12 minuta. 12 minuta. Ошто болуп атат Төлөкөн ат майданында. Жекеме-жекке Өзгөн менен Көлдүк ойноп жатат. Өзгөн командасы ак форма менен номери жок экен. Көк форма менен Көлдүк командасы жекеме-жекенин аягы чыкты. Экиде ойнойт. Кеч ойнойт. Азамат, Көлдүк жакып кач. Көлдүк чабуулда. Йолла! Салым! Азамат, мына өтө сонун салым аттын дагы тайгазанга токтогонун карагыла. Азамат сыңар. Көлдүк командасы мыкты салым салды биринчи таймда. Азамат oyun башталды. Азамат мыкты. Өзгөн командасы тулакты алды. Аут. Чу дегенде эле аутка чыгып кетти. Эсеп сандары 1-0 Көлдүк командасынын пайдасына. Жекеме-жеке.
Чекеде 3 точканы басып, качествоны өзгөртүп алсаңыздар болот. 720 кылып, 640 кылып, андан интернетиңиздер жакшы болсо жакшы тартат. Бул жакта да интернет слабыйраак, анын үстүнө күн дагы аркы беттен чыккандыгына байланыштуу качество кетип атат. Мүмкүнчүлүк болушунча алып берип атабыз. Лайктан басып, комментарий жазып, каналга катталыңыздар. Кыргыз спортун чогуу көтөрөйлү. Көлдүк командасында вакыт 4-нчү номерде. Айда аркасын карап айдаш керек болчу. Азамат. Азыр өзгөндүн Тайказанын жанында оюн жүрүп жатат. Азамат коргонуу мыкты өзүнүн командасы. 16-нчы, 1-нчи таймдын 16-нчы минутасы. Ана 4-нчү эсеп саны. Евро деген тынчтыктын аты экен командасына. Аут. Oyun ulanat çekemeyecek. Osmanlı'da жақын аяқтаңыздар болады. İkinci time başlandı.
Özgün çağında Kanaman kapitanlısı Abdullah İzdirgan Köldük komandası aldı. Özgün çağında Out. Out'a çekildi. İkinci time. toplamamak böyle seçtikler. Özgün kazanması. Özgün çağında Özgün çağında Özgün Özgün çağında Azama. Köldük komandasına salım. İki bir oldu. kaçıncı minuta Özgün çağında toplamamak öyle Batı seçtikler. Özgün çağında Bir yakamız. Yunus kesti. Abdülkerim Yunus verdi. Haydi kuzu. Hayır. Çekezi çeke, çekeme çeke. Maksat benim Cemil. Kırgın oyna. Beşinci minuta. Ya zomak gibi de bitti. Nereden falan hızlı da. Maksat bastı takımına. Özgün çağında. 6. minuta.
2-1. Köldük aldılar. Көлдүк командасы 2. Özgün komandası 1. Özgün Көлдүк командасынын коргонуш аябай мыкты экен. Özgün çağında. Haydi Adana! Outqa sürdü. Maksat benim dönüştürmek. Oyunun 8. minut açtı, ikinci time 2-1. Maksat aldı, maksat. Көлдүк. Азам. 3-3. 2-2. 9-cü. Азамат мыкты салым болду. Özgün командасынан эсепти теңеди. 2-2 эсебинде. Экинчи тайм уланат. Көлдүк командасы да мыкты коргонду. 2-2 9-cü minutuna taşlandı. Oyun ketemek koyduğunda söylesek oldu. Ортого ташташ керек. Чекеге таштап койду. Dilek Turduy öz taşladı. 10. minutası ikinci. 10. minuta. 2-2 sevindi. Жатат 2-2. Özgün жана Көлдүк командалары. Азамат Özgün командасы çıktı. İşteş gerek. Азамат мыкты салым. Özgün командасынан мыкты салым. Сепсандарын 3-cü салымын салды Азамат. Мыкты салым. Oyun başlandı. 3-2. Ak formaçan Özgün komandası aldı da. Taşta! 12. minuta, ikinci time. İkinci time 12. minutası Özgün komandası aldı da. Hazırınca ortadan başladı. Bir oyunda. Çekeme başladı.
Birge bir. Teşviklet benim Mokhtar. Üç 2 esevinde Özgün komandasının paydasında ikinci set. 10. minuta. İkinci payı. 7-3. Özgün alında. Azamat Maksat gözlerde. Maksat. Yılgan kullanmak gözlerde. Komandanın kaptanı Abdullayev Çırgal'da, Çırgal Polgan 1983 yıl tuğulgan, Mingen atı Krasavçık, Azamat çevir oyuncu. Mingen atı Krasavçık. 4 yıldan önce kapitanlıkta ödülük, komandalıklar sözlerinden, Karabka adısını öte küçtü oyundan, kapitan, Oşal Karabka'sın oyunu alıverdi. Ayağızanın öğlenmesinde Özgün Savul'da Azamat Köldük komandası alıp avutqa çıkıp ketти. Çekeme çeke. Maksat menen Caniyet 15. minuta 15 minutada 5 minuta kaldı. Maksat aldı. Aldı. Özden yazımının Nokat komandası tribünalarda geleğimiz varsa Asmat'ın öteğe oldu. Buna geleğimizden mi önce? Bu federasya çakırıda geleğirsin diye. Ne oldu? Trames katta alıp aldım. Ne olsun gerek var? Ayran elinde küçük arabada. Özgün çağında. Çocuk komandasının organı sıcakça. Anca atsolunun tosup bu organcıların niyeti küçtürgen. Onlar Trames katta alıp Özgün verdi. Özgün yazımından yapattı. Tanıştık bilen Maksat Bu yoqqa jilib olchi. O'yinchilar kelmay jash. O'zgün. Qo'lidan chiqanlar chekaroq. Ko'rinmay qoldi. Kamera to'sma, bunday turib ollar. Yok al öldürüşünde demire koşup çalıyor. O şeyde tuttuğuyla çalmaktan abi. Ben hep normal yok ya ben şu oyunu görüyorum. Maksatanda Özgün Savul'da Maksat'ın süreç yorumuyla Özgün Savul'da 18. minuta hareketinden oyunun kutuşuna. Paket.
2,5 minut vakit kaldı. Özgün havuzda. Kömürlük kanaması. Ke balдар, мына жаққа шығып алайыншы, ойын тосып қалдыңар. Düşman oldu ya. Asma қалып тұр ал алда. Екі алып қойыңыз да. Өзгөн командасы, мына жаққа жүріп алыңыздар, сұраншы. Бар жоқ, тосып атасыздар. Мына жаққа, мына жаққа. 2 минут қалды. 2 минут ona ters ne? Сіздер бұяқта тұрып алыңдар, жақынырақ. Тосып қалдыңар. О. Bak yazaka basın. Bak yazaka. Şundan sonra Allah atlar işletler yapıyor. 40 sekund uақыт қалды. 3-2 есебінде Өзгөн ақ формачан. Өзгөн пайдасына чечилдат. Өзгөн көлдік командасы. Балдар тосып қалдылар. Сыйлай. On sekund uақыт қалды. 3-2 септомлары.